supply hizi pesa ndio tuweze kusomesha watoto wetu. Kawasuru nyakora mogeni Komishona mar County ma Homa Bay Moses Lelan ogolo siem ne jotelo mag jolupo ma wacho ni osebedo ka chwalo lweny e kind jolupo matiyo gi nam lolwe kod tend arita ma Uganda. Lelan wacho ni gisefwenyo ni nitie jokombe mag jolupo moko e county no mathuo jolupo kod kwe ma Uganda ma mako kaeto bang'e to jokomgo wuoro ni gichoko omenda ma kuom jolupo mondo gibed jothek e ka idwoko negi mwandugi. Lelan wacho ni jolupo matiyo gi nam lolwe osetiyo kod omenda mathoth ma giwacho ni ichwalo negi kaka fwaye gi obila ma Uganda mondo eka we yiedhigi momaki. Kuhusisha wale watu vingine ya kufanya kazi. If you are a criminal, wachana na mambo ya haki. Wewe fanya hiyo maneno mazuri. Badala ya kuleta ugomvi because wewe unataka wewe ufaidike kwa sababu ya hiyo mambo ya ugomvi. Unaenda Tanzania, unakoroga huko, unakuja unalia kusema harassment. Unaenda Uganda, unakoroga huko, alafu unaanza kusema ni harassment. Kumbe wewe unaenda mpaka mwanadamu na watu ya baridi, watu wapate washiko kwa msaada, wewe ndio unakuja kunegotiate. Hiyo ni uhalifu na tumewajua. Tumewajua na mmefanya sana. Mmefanya muda mrefu. You know yourself and I'm telling you your days are numbered.